Adınız soyadınız ne? Benim adım Mambet'in kızı Ayriye. 33. senesi tuğdum. Noyabr'ın 7'sinde. Kaysı köyde doğuldunuz? Montanay, Praydrup rayonu Montanay koyu. Soylarınızda da hocalar, yazıcılar, bilgi adamlar var idi mi? Hocalar var edi, okuyediler. Biz okumadık kızım. Потому что kavga başladı. Kavga başladı. Biz okumadık. Ben lишний bir klas okumadım. Son Kırım'dan bizi çıkardılar. Vagonlarga jiklediler. Özbekistan'a alıp kettiler. Özbekistan'da 7 yerge köşürdüler. 7 parça bolsun. İşte şahtada da çalıştım. 8 yılda şahtada çalıştım. Вот. Siz Kırım'da mekteplerde oku ediniz mi? Okumadım kızım. Aytaman da bir klasta okumadım. Kardeşleriniz arasında lagaplar kullanılı idi mi? Lagaplar көп edi анда шыңнар нелер айтadilar. Вот шыңнай еділер. Шыңнамаға келдім мен, шыңнажақман алай. Я жылап, қайта жақман алай. Шың демесін недір о, бешін тақмақ алай. Анжада менің мұрадым, сені яқмақ алай. Ötesin kapım o günden aralıktan ağlay. Em sargayıp em soldun sevdalıktan ağlay. Sargaymas edi kapısta kuntimesen ağlay. Jürmesedim артыңдан can sevmesen ağlay. Cımırtadan biyazsın sütten aksın ağlay. Koyunu cepke sığanday Tomalaksın ağlay, on kolunda yüzügün, boş bolamın ağlay. Endi de bana katırın, koş bolamın ağlay. İkimiz de beraber deryaga dalsak ağlay. Akre dünya el alet, görüşmey kalsak ağlay. Maşallah. Kardeşleriniz ne için böyle lagaplar biriydi, seberi var idi mi? Lagapları, потому что 4 tane, как его, Abdurrahman, birisi Balaban Abdurrahman, birisi Topal Abdurrahman, birisi Sokur Abdurrahman. Вот, onların adlarını öyle ataydılar. Потому что Abdurrahman көп köyde. Birisi Sokur, birisi Palan, birisi böyle, birisi Kambır avlejine lagapman aytadilar oğlum. Köyde evde tutkan hayvanlarga Kırımtatarca nasıl adlar vereydiniz? Ana koy diyedik kızım, onların adları yok edi. Onlarga arpa veredik, cılap verediler, toban verediler, getirip kalkoz veredi. Taşlaydık kalkoz, çıkıp nemin macarman, ana onlarga öyle verediler. Koylar yakşı edi. Kuyruğu yok edi onların. Özbekistan'dan aday kuyruklar dayın koylar tuğuluydu anda. Koyunuz nasıl peydalandı? Koyunuz hakkında rivayetler, masallar var mı? Ana koyumuzun adı Montanay. Montanay. Tatarşasına koyumuzun adı Montanay. По-русски şillerine Vasyoluk atkanlar. Çöllerde, dağlarda osken otlarının, ösümlüklerinin adları neydi? Bir sakız var edi. Sakız etedik ya başında ne var edi, как его, süt var edi. Onu alıyorduk, sakız yasaydık. Son kışka sermikin içine tuzga ettirip etedik. Son kışta çaynaydık biz onu. Son Sibir'de kavuruyorduk. Noğut kavuruyorduk rahmetli nenem alar, semişka, noğut kavuruyorduk. Kışta etedik, aşağı yedik. Biri ağırmaydı. Bir kimse ağırmaydı. Mine jalan ayak,
Neni arты, kaloşun arты kesilgen артында қырда таядық та біреу ауырмайды. Şimdi все ауыра, hepsi ауыра. Тойлар сөз кесим киби эдитлер насыл иди. O toylarga neler akaylar otururlar. Materşiniz. Otururlar, как его, konuşmada bizler pencereden adet karaydık. Ну, енді матершинный неме ақсышанларын нешін айтадылар. Біздер тойда, татар тойында гемане дар еді, аккордеон жоқ еді уақытта. Дауыл бар еді. Herkes қойға қой алып кетеді. Неме işte, как его, ана бағыш қойлар алып кетеді, сінелер алып кетеді, көбі немелер нер ясап, боқшалар нелер ясап, үстіне тұрып алып кетеділер, чалайдылар, жолавасы чалайдылар, ойнай едік. Ей, бабам сенде. Кішкене болсақ та, дай тойы, қой башын, қой кетіреділер, башына мынадай жаулық байлап, қой кетіреділер. Тойдан эрте яшылар топлашып ойын ойнай, түркү йырлай эдилери, насыл шаклаша эдилер. Мынадай деп шың айтадылар, шыңнар айтадылар, білесің, чалдызылар. О уақытта яшылар мынадай бір ненің ішіне етеділер. Тогда же анда кішкене еді же үйлер, шағарақтан түшіп, олардың көбетесін қыртылай еділер. Көбетелерін қыртылай еділер, білесің. Бұлар жылай қалайды қызлар. Эвел яшылар Киев келинлер насыл киініп қошана эдилер. Не қара, келіні білмеймен, а Киев беліне қызыл не байлай еді. Қышақ байлай еді, қалпашығын киеді. Келін ұзын ұрба киеді, келін что-то не помню. Келин Киевни беген месе ана бабасы насыл кудаларны кова эдилер. Киевни кувашак идетлери бар эдими. Мені алам, кезлерге түшкен, қараса, яқшы ойлан көстергенлер, яқшы сойын. Бөйінді барған соң топал сой екен. Мен оға бармайман деп айланып қайтқан арабаман айланып қайтқан арабаман. Так, эвелерде тойлар қач күн чалына иди. Ешкін той болады, ешкін той. Тойларда кавгалар чека эдеми. Көтеклер болады. Несіз қауғасыз той болмайды. Көтек болады. Қадын кешесі баланы евде доға эдеми, бұнынен бағлы детлер бар эдеми. Мындай елекен балабан, тазик елекен, шында отыртып, ебанай неде столда отыртып таптыр екен. Біздің қаберіміз жоқ. Шай дейділер, слапшыда тапты бұн деп, слапшыда. Бұл баланы слапшыда тапты деп. А мен немселер бетте бір не бар екен, как его, больница, анда туғамын. Немселердің янда. Немсе, бұны көп болған. Біздің көйімізде немселер көп болған. Так, дженазелерде насыл әдетлер бар эди. Қызым, тоғырсын айтқанда, кішкене едікті дженазеде алып кетеділер, как его көтеріп алып кетеділер. Ана уақытта қысқа яқылар кетмейді. Женщины кетмейді. Қабырса, ой, шілі кете береді. Тогда не ходили. Ана бірінші күні аш, қойлар соеділер, соң іші болады, соң едісі, 37-сі, 52, ондан соң, как его, 100, ярым жылы,
Hepsi mal soyup ederdiler. Dua yasayırlar. Mal soyarlar. Eskiden başka nasıl milli bayramlar var idi? Onlar nasıl geçirilirdi? Koş şaba edilir. At şaba edilir. Bilesin, size şovunu ayıp vereyim sana. Mına kara. Hı hı. Tayçığım dey. Benim tayım jiren kaşka